May payaldo labud Kapampangan. Um, Kapatapulot walo na ini. Karang kaya katamong Tagalugan na. Um, Pasibaywan kaya mo ini, metong yung karang post ng kayabe tamo yung Maestaros. Kaya tangal do ini yun, yung live video. So inisip ko, i-video kayo ba kanita mas atandaanan yan mas masalisihin din naman. Okay? Pakapakiramdaman nyo rin, uling bagyala mo, hindi presya, ditak mo dapat maralas lang marelasyon rin naman din kaya kaya nakan imumuna kakadilo, okay, kadua kakapangan, kakagising, okay, ding nga manong rin Tagalugan lo aliway prefixing impasibaywan in root word dapat impasibaywan kay Kapampangan so yung kakadilo dapat kadilu-dilu ya yung mas manayo ng Kapampangan kasi yung kakadilo Tagalungan niya iba check yung Tagalog kakaligo arak yung Tagalog kakaligo ko pa lang dapat kay Kapampangan kadilu-dilu kakadilu atin niya kanita, okay, kakadilu kadilu-dilu, kakapangan kapangan-pangan, kakagising kagising-gising ya dapat itang root word yung pasibaywan okay, then tutuki naman ing prefix pampa, halimbawa pampatudtud, pampasikan, pampalagu dengan manong rin Tagalugan la mas manayon yung Kapampangan ing prefix sa paka, okay, ing pampatudtud ing mas manayon ng Kapampangan pakatudtud pampasikan pakasikan ing pampalagu pakalagu, okay, ini panihula naman daramdaman din nilaga, nilwal ang pong nilele Tagalugan la rin ing prefix na rin Tagalog NI, ing prefix na rin Kapampangan LI so yung nilaga linaga ya dapat nilwal linwal, ing nilele linele, okay, so nung isipan nyo ngayon kumpurmi ka rin pasabyan tala dapat pasibaywan ko may pangapampangan tamo at din kaya katamo nga po at din kaya katamo nga anak Kapampanganan tala, okay, pag masabalan tayong manong Kapampangan liwid tamo nga andakala salamat.